Thengia wa muthako uyu guteithiriria maabitha ya borithi hari kuhoreria meciria mithako ino no iramateithiriria hari kumenyana na andu kuma honge-ini ingi. Thengia na oho aria matindanagia nao na oho kugacirithia ndugu yao na muingi. Hii mchezo ni mchezo mzuri sana. Kwanza inatoa mawazo. Askari siku hizi wanakuanga na mawazo, mental health kwa askari imekuwa challenge sana. Hii ni mara ya kwanza tumeandaa mchezo ya vishale kati ya prison officers na counties tofauti. So mchezo wai tumeita wenzetu kutoka nje ni kwamba tunataka kitu inaitwa community policing ambaye tunaleta urafiki. Gukiri uguo thirikari kuhitukira ministry ya mathako ni taritwo kuiga keheri mbeca cia guteithiriria muthako uyu wa ndati gutherema makiria guku bururi-ini. Riri naguo muingi uhoetwo kuhimbiria muthako wa ndati kuona ona mundu ari na miaka makiria ma miaka 60 no authake. Kwa majina naitwa Geoffrey Mwits wa Kenya Prison Service. Hii ni mchezo wa kila mtu, wanaume wanawake, na ile kitu mkipereketeza kwa hii game haina umri. Mwena-ini ungi guku kaunti-ini ya Naikuru, MCA wa ward ya Menengai ya irathiro bunge-ini ya Naikuru niwe Wilson Mwangi wa Jeff ni atirihite mithako ya mubira wa maguru gatagata-ini ka mbeu njithi ward-ini yake iria augite akoretwo akimihuthira hari kuhurana na njohi cia ibango ndumwe na ndawa ingi cia kurefia ward-ini ino. Vijana tunaomba kabisa tuache mambo ya mihadarati ili tuwe na nguvu ya kucheza, si ndivyo? Hari mieri 3 mihituku mbeu njithi 3 ni makwiriire cienderio-ini cia njohi cia ibango ndeto iria yacungiriirie MC uyu kwambika mbitika ici cia mubira guthara mbeu njithi kuma mutondo-ini uyu wa njohi cia ibango. Handu-ini ha ceceni ya Inooro TV kuma kaunti-ini ya Naikuru, ritwa riakwa ni Robert Wamaina.